Yes, mwese nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru yaramutse muri iki gitondo, nitwa Umukada ni ku Ibendera TV. Mwese mbahaye ikaze makuru yo kuri uyu munsi, turi kuwa kane tariki 8 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Muramutse mute, ese mwagize ijoro rimeze gute? Ndabifuriza kuba mwagize ijoro ryiza kandi mbifuriza no kuza kugira umunsi mwiza. Hanyuma munyemerere twinjire muri aya makuru rero agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ko muri aya makuru turaza kubabwira ko mu Rwanda impunzi z'abanyekongo zongeye kwigaragambya, ndetse ubu ngubu bikaba bivuga ko ngo zaje kugera kuri ambasade. Bageze kuri ambasade rero ngo habaye ibikomeye cyane, uraza gusobanukirwa n'aya makuru hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira yuko ubu ngubu tuvugana ibintu byahindutse muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'imitwe ya Wazalendo, akaba ari imirwano yongeye kubera hitwa Irubona. Uraza kusobanukirwa neza ko ibi byifashe. Ndakubwira kandi ko Perezida Neva w'u Burundi asubiye kwirimbi kubera urwanyi w'umutwe wa M23. Turibaza ngo ibi ngibi byifashe gute? Kugeza ubu ngubu tuvugana abasirikare bagera kuri 40 bose mu Burundi tayari bamaze kuraswa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi uraza kubisobanukirwa neza muri aya makuru. Kandi ndaza kukubwira ko ibya Generali Makanaki wa Wazalendo byarangiye. Biravugwa ko tayari uyu nguyu yamaze gupfa agasezera ku isi. Hanyuma ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ubundi ibye byaje gute? Ibi uraza kubisobanukirwa. Muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye imyigaragambyo. Akaba ari imyigaragambyo tutaba tunyuze kure y'ukuri, tuvugiza ko ari imyigaragambyo yateguwe na sosiyete sivile. Ibi nabigarutseho mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo, mbabwira yuko abo muri sosiyete sivile bamaze gutanga icyo nakwita ko ari renga uvuga ko ibyo basabye byo kugarura umutekano muri ibi bice nibidashyirwa mu bikorwa bagomba wamagaza abaturage bakirundumurira mu muhanda. Ibi rero nibyo byaje kuba biba. Uraza gusobanukirwa neza akantu kandi bijyanye n'iyi myigaragambyo yaba abantu baherereye ahangaha. Ni nkuko kandi ndaza kukubwira ko igipolisi cyo muri Tanzania cyatangiye kumenesha impunzi z'abarundi mu bugome bwinshi cyane. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Nyine twa Umukada, aha ni ku Ibendera TV. Birumvikana nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Hanyuma munkundire mwese bano mukurikira Ibendera TV, mbashimire cyane. Muri abantu ntashobora kubona icyo nabwira, ntabwo nashobora kubona uko mbashima, ariko mubyumve ko mbashimira cyane. Hanyuma rero andi munkorere like, namwe munyereke urukundo. Kuri wowe ugeze hano hari ubwa mbere, uraza kunyemerera nkorere subscribe. Hanyuma numara gukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification. Hanyuma ibyo nubikora uraza kuba ukoze cyane. Ni munyemerere rero aya makuru kugira ngo tuyanzike ku buryo burambuye, tubanze ibintu tubigenze gutya. Hanyuma amukanya angaruke rero twanzika. Namwe mwamaze guterekaho like, abashyashya bamaze guterekaho subscribe, usangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe abikora, ubundi twese twinjirane mu mujyo umwe w'aya makuru. Yes, nongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe, inshuti bakunzi ba Ibendera TV. N'amakuru twinjiyemo muri rukerera
uyu munsi turi kwa kane ni tariki 8 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026 mwese aho muherereye nongeye kubaha ikaze ubwo ndavuga abadukurikira muherereye mu turere dutandukanye abaherereye mu Rwanda yambo abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambo abari mu bihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika yambo abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yambo abari mu Buholandi abari muri Canada abari mu Bwongereza abari mu France abari muri Australia namwe mbahaye kaze muri aya makuru nitwa Mukada kani kwibendera TV mu Rwanda amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko tayari impunzi z'abanyekongo zerereye ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda zongeye kwigaragambya zigeze kuri ambasade rero ngo ibintu byaje guhinduka ndetse birakomera cyane impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda zongeye gukora gikorwa cy'imyigaragambyo abagaragaza n'ubundi impungenge zabo abakoze rero imyigaragambyo y'urugendo rw'amahoro rwerekeza kuri za ambasade zitandukanye zikorera mu Rwanda icyo gikorwa cyari kigamije ngo kwamagana imvugo z'urwango ihohoterwa n'ubwicanyi bukomeje kwibasira abanyekongo by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uru rugendo rwatangiriye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherereye i Kigali ku Kacyiru mu Rwanda ni aho rero izi mpunzi zagaragaje ko zibangamiwe bikomeye n'imvugo zibiba urwango n'amacakubiri zavuze ko izo mvugo zikomeje gushyira ubuzima bwazo n'ubw'abaturage basigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kaga gakomeye izi mpunzi zaturutse mu nkambi zitandukanye zirimo inkambi ya Kiziba inkambi ya Kigeme inkambi ya Mugombwa inkambi ya Mahama inkambi ya Nyabiheke na Ankamira ariko hari umuntu ujya dukurikira tubwira ko aherereye mu nkambi ya Kiziba ndaza kugerageza niba twumva uze kudutera kamo yewe uze kudutera kamo tuvugane hano ku Ibendera TV ubwo makuru ataha nibidukundira turaza kuba twamaze kuvugana hanyuma rero izi inkambi zikaba zirimo nabo mu nkambi ya Nkamira zikaba zavuze ko zimwe muri zo zimaze imyaka irenga 30 mu Rwanda zitaragira icyizere cyo gusubira mu gihugu cyazo kubera umutekano muke n'ivangura rikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi nkuru nimwumva tuyivuze ntimukajye mugira ngo ibi bintu biroroshye kuvuga ngo impunzi zifashe ziva mu nkambi zazo zijya kuri ambasade zitandukanye zirigaragambya ibi ni ibintu bikomeye cyane rimwe na rimwe izi mpunzi mujye munazumva hanyuma rero reka nkubwire ko witwa Bisore Ngemanyi Albert umwe mu mpunzi zagize icyo zitangaza yabwiye itangazamakuru ko bahisemo kwegera za ambasade bitwaje inyandiko irimo ibyifuzo byabo mu rwego rwo gutuma umuryango mpuzamahanga usobanukirwa neza uburemere bw'ibibazo abahanganye nabyo yagize ati tuzi neza aho imvugo z'urwango zagejeje ibihugu byinshi bitandukanye aho byarangiye n'ubundi uru rwango rugejeje abantu ku kwicana bakavuga rero ko ngo batifuza kongera kubona ibingibi biba hirya no hino yakomeje asobanura ko bifuza ko hafatwa ingamba zifatika zirimo gufatira ibihano abantu bakoresha imvugo z'urwango no kubashyigikira no kubashyikiriza ubutabera muri uru rugendo
izi mpunzi ziteganya kugera kuri za ambasade zitandukanye zirimo ambasade ya Katari, ambasade y'Ubushinwa, ambasade ya Canada, ambasade y'Ubudage, ambasade y'Uburusiya, ambasade ya Angola ndetse na ambasade ya Suwede ndetse no ku biro by'umuryango w'abibumbye bikorera Kigali mu Rwanda. Si ubwa mbere izi mpunzi zigaragaje impungenge zazo kuko tariki ya mbere na tariki ya 2 Mutarama muri uyu mwaka nabwo zakoze imyigaragambyo y'amahoro mu nkambi zicumbikiwemo zigamije kwamagana amagambo y'urwango yavuzwe na bamwe mu bayobozi bakuru bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero iyi myigaragambyo ikaba ikomeje, nubwo ngo bivugwa ko babanjirije kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda. Izi mpunzi ngo zigomba gukomereza ibi bikorwa n'ubundi kuri ibi biro bya ambasade tumaze kubabwira. Ngibyo rero, reka iby'izi mpunzi ubwo nibiza kudukurira turaza kugerageza kuvugana n'abaherereye muri zimwe muri izi nkambi, kubera ko turabafite bajya batwandikira batubwira ko badukurikira baherereye muri izi nkambi. Turagerageza rero kubavugisha, hanyuma reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Muri teritwari ya Rucuru reka nkubwire yuko ubu ibintu byakomeye byazambye ku rwego rwo hejuru. Rero imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'imitwe ya Wazalendo, akaba ari imirwano yongeye kuburira hitwa Irubona, akaba ari imirwano bivugwa ko irimo kugaragaramo intwaro ziremereye. Akaba ubu tuvugana n'ubundi imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo. Ni Wazalendo zo mu itsinda rya CMC FDP. Akaba ari imirwano yongeye kuburira ku musozi wa Rubona, ni hafi ya Bukombo centre muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka aho ibi byabereye avuga ko Wazalendo izingizo mutwe wa CMC FDP aribo batangije igitero ahagana ku isaha y'isa 3 z'ijoro. Bagaba igitero ku kigo cya gisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23. Icyo gitero cyahise gisubizwa inyuma n'ingabo z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bituma rero humvikana ibisasu byinshi byateje ubwoba bukomeye mu baturage. Umwe mu baturage bo muri aka gace utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati, ibisasu byumvikaniye Bukombo no muri iri joro hongeye kuba igitero gikomeye cyane cyagabwe n'abarwanyi b'izi Wazalendo ku kigo cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe kiri Rubona muri Bukombo. Niho iki kigo rero ngo giherereye, akaba ariho hagabwe ibi bitero. Kuva nijoro rero ngo impande zombi zaraye zirasana, ibintu birakomera cyane. Ngo bageze rero ahagana isa 3 z'ijoro abarwanyi b'intare za Sarambwe biganzura abarwanyi ba Wazalendo, maze ku mbaraga nyinshi ngo barabakubita. Biza kurangira rero izi Wazalendo zitangiye gukuramo akazo karenge, zitangira rero kuyabangira ingata. Ibisasu ngo byumvikanye ari ibisasu bifite imbaraga nyinshi cyane. Kavuga rero ko ahangaha n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bongeye guhangana, ariko biza no kurangira basubije inyuma abarwanyi abo ku ruhande rwa Wazalendo bari babagabyeho ibitero bikomeye cyane. Ngibyo rero ko ibintu byaje kuba bigenda ahangaha. Birumvikana ko ari urugamba cyangwa se ari imirwano nayo itari iyoroshye. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ko Perezida Neva yongeye gusubira kwirimbi kubera akababaro n'agahinda yongeye guterwa n'abarwanyi ba M23, aho abasirikare bagera kuri 40 b'u Burundi bose barashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru ava imbere mu gisirikare cy'u Burundi FDNB aravuga ko iki gihugu
cyongeye guhura n'akaga gakomeye cyane, aho n'ubundi ngo bongeye gutakariza abasirikare babarirwa muri 40 mu mirwano n'ubundi bari bamaze iminsi bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga ko imirwano yabaye muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo mu kwezi ko Kuboza, no kuvuga kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ngo hamaze kubarurwa ko abasirikare bagera kuri 40 bose tayari mayiti zabo zamaze kugera i Bujumbura mu Burundi, abo bagomba gushyingurwa rero bakaba baratakarije ubuzima mirwano n'ubundi bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. N'imirwano y'ingabo z'u Burundi zafashagamo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze imyaka 4 barwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi bayobowe na General Sultan Makenga ku itariki 9 Ukuboza nibwo bigaruriye umujyi wa Uvira. Nyuma yo kwigarurira uyu mujyi wa Uvira rero imirwano ikomeye yarabaye, ndetse ibi bikaba ari byo byaje kuvamo inkomoko cyangwa se akaba ariho abasirikare bagera kuri 40 bose b'u Burundi baje gutakariza ubuzima. Raporo ya Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaza ko n'ubundi ngo Uburundi bwatangira kohereza izindi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu buryo bumaze n'ubundi minsi bukoreshwa, aho kugeza ubu ngubu ngo izimaze koherezwa zibarirwa mu 29,862 zose. SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ivuga ko muri izo ngabo hari inyinshi muri zo ziciwe mu mirwano zagiyemo, ndetse kugeza na n'ubu ngubu ngo imirambo y'abagera kuri 40 bose yamaze kugezwa i Bujumbura mu Burundi kugira ngo iherekezwe mu cyubahiro. Andi makuru avuga ko hari aba ofisiye bo mu ngabo z'u Burundi bishwe, barimo uwitwa Lieutenant Colonel Manirakiza, uwitwa Patrice na Lieutenant Colonel ni Lieutenant Colonel Manirakiza Patrice, hakaza n'uwitwa Lieutenant Colonel Minani Atanaze, bombi ngo bari bayoboye izi ngabo z'u Burundi mu mirwano bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bihe bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'incamugongo rero ikaba yongeye kubyuka yumvikana muri iki gihugu cy'u Burundi, aho n'ubundi abasirikare bagomba guherekezwa mu cyubahiro gikwiriye aba basirikare nyuma yo gutakariza ubuzima muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ko ibya General Makanaki noneho rero bishobora kuba byagiyeho akadomo ndetse bigahererera ku ruhande rumwe. Biravuga ko uyu ibye byamaze kurangira. Amakuru yize waturuka muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko General Kasimbira Makanaki John, umwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe wa Zarendo, ari mu bihe bya nyuma ho, ndetse binavugwa ko uyu ibyo bishobora kuba byarangiye. Aya makuru agaragaza ko General Makanaki yakomerekeye bikomeye mu mirwano yerutse kubera Imakobora muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko ababizi babitangaza ngo uyu yarakomeretse bikomeye cyane, aho ngo amasasu yamukomerekeje mu nda ndetse akanakomereka ku kuguru. Bikavugwa rero ko uyu nguyu yaba yarangiye, ibye byarangiye ku isi. Iyo mirwano rero yaje gukomerekeramo uyu mugabo yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, ikaba yaranarangiye umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 wigaruriye agace k'Amakobora n'inyengero zako. Ibintu byahinduye isura y'umutekano muri ako gace ka Kivu
y'Amajyepfo. Kugeza ubu amakuru ari hanze aravuga ko uyu mugabo ibye byamaze kurangira. Ngibyo rero reka nkubwire kandi ko butuvugana muri teritwari ya Rubero imyigaragambyo ikomeye yamaze gutangira, ikaba kandi ari imyigaragambyo ikomeye. Ni imyigaragambyo ivuga ko yatangiye ku munsi w'ejo gatangirira ahanga muri teritwari ya Rubero, nyuma yuko abantu barimo kwamagana ibijyanye n'umutekano muke, ibikorwa byo guhutazwa, ibikorwa byo kubangamirwa, ibikorwa byo gufatwa ku ngufu, ibikorwa byo gusahura n'ibindi bitandukanye. Kuva mu gitondo rero cyo ku munsi w'ejo amaduka, amasoko, farumasi n'ibindi bikorwa byose by'ubucuruzi ahanga byarafunzwe. Abaturage bahita kuguma mu ngo zabo, akaba ari mu bikorwa n'ubundi byo kwigaragambya bamagana ubugizi bwa nabi bakomeje gukorerwa. Umuryango wa societe civile uvuga ko hagati ya tariki 2 ukwakira na tariki 5 Mutarama muri uyu mwaka, no kuvuga ukwakira 2025 na tariki 5 Mutarama muri uyu mwaka 2026 habayeho ibikorwa bikomeye byihohoterwa birimo iyicarubozo, ubwicanyi n'ubwicanyi bwateguwe. Bikaba rero byarahitanye nibura abantu bagera kuri 5 abo muri societe civile. Rero ibi bakabishinja cyangwa se bakabyegeka ku barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC hamwe n'abafatanya mu rugamba. Ibi rero byaje gutuma bo muri societe civile bavuga yuko hagomba kubaho imyigaragambyo yo kwamagana ibi ngibi. Nyuma rero iyi myigaragambyo ikaba yamaze gutangira. Mu byo abarimo gusaba harimo kwishyurirwa amafaranga yo gushyingura abishwe no kubafasha gushaka imiryango yabo. Harimo kandi gufata no kubaza ubuyobozi bijyanye n'aka karengane abakorewe. Harimo kandi ko inzego z'ubutabera zitangiza iperereza ko bagera kuri 70 mu masaha agera kuri 72 kandi hagakorwa iperereza ryimbitse rigamije gutanga ubutabera kuri abaturage. Birumvikana nyine hagakurikiranwa ababiciye ababo. Harimo kandi kwimura byihutirwa inkambi ya Mayimayi, no kuvuga wazarendo zo mutwe wa Mayimayi, hanyuma zikava muri ibi bice hanyuma azikerekezwa ahandi. Hari gukura ingabo za FARDC mu mujyi hifashishijwe kuzishyira mu nkambi zavuyemo, hanyuma rero zikimurirwa ahandi. Ibintu bikomeye cyane. Aha rero imyigaragambyo ikaba yamaze gutangira kandi bikaba bivugwa yuko abarwanyi bo muri societe civile bazahagarika, bari kumwe n'abaturage ngo bazahagarika iyi myigaragambyo ari uko ibi byose bishyizwe mu ngiro. Ngibyo rero reka twerekeze muri Tanzania. Nkubwire ko igipolisi cya Tanzania cyatangiye kumenesha impunzi z'u Burundi ubugome bukomeye cyane. Tanzania iravuga yuko hatangiye ibikorwa biri gukorwa n'igipolisi cyo gusenya inzu z'impunzi z'abarundi zabaga mu nkambi ya Nduta n'inkambi ya Nyarugusu mu rwego rwo kubahatira gutaha igitaraganya bagasubira iwabo, bakava muri iki gihugu cya Tanzania aho bahunze baturuka kuva mu mwaka 2015. Kuvuga izi mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania muri uyu mwaka. Kugeza ubu ngubu rero kuva ku munsi w'ejo tariki 7 Mutarama muri uyu mwaka 2026, nyumve neza ndabitangaje, kuva ku munsi w'ejo abapolisi bo mu gihugu cya Tanzania batangiye gusenya inzu zo muri zone ya 17 y'inkambi y'impunzi ya Nduta, akaba ari inkambi y'impunzi n'ubundi z'abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi. Igikorwa cyatangiriye mu midugudu iri mu nkengero z'inkambi mbere yo kwimukira muri zone ya 17. Impunzi zimaze
zamaze kwiyandikisha ngo zizasubizwe iwabo nizo zemerewe gukuramo ibintu byabo, naho abatari biyandikisha ibyabo birajugunywa cyangwa se ntago bemererwa kuvanamo ibintu byabo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, uze kunyemerera unyumve neza, unyumve utari yenda busy mu bindi bintu. Impunzi zemererwa kuba zatwara ibintu byazo muri izi nkambi ni zamaze kwiyandikisha yuko zigomba gusubira iwabo mu Burundi. Izitari ziyandikisha ubwo nawe ubyumve. Nkuko amakuru rero atugeraho abitangaza, bamwe ngo bashoboye kurokora amahema yabo n'imyenda yabo, ariko ngo abatariyandikishije bo ibintu byabo byose byasenywe ndetse bikorwa mu bugome bukomeye cyane. Ibintu bibabaje. Biravuga ko impunzi ziturutse mu zindi zone zabujijwe kwegera aho hantu, kandi ngo umuntu wese ugerageza gufata amafoto n'amashusho uyu ngo bari kumutambikana nta mpuhwe, nta no kumuteguza. Ibintu bikomeje kandi gukomera ku rwego rwo hejuru. Imiryango mpuzamahanga rero mube hafi, mutabare. Twebwe dutabarije izi mpunzi zirimo gukorerwa ibikorwa bimeze gutya, akaba ari ibikorwa bikomeye cyane. Abatangabuhamya baherereye aho ibi birimo kubera baravuga ko ngo hafashwe telefone, kandi abapolisi ngo barimo gukoresha ibyuka bijyana mu maso n'inkoni mu kugizayo abantu bagerageza kuhegera. Abagerageza gufotora bo rwose ngo usibye kugutwarana n'ibyo wafotoye n'ibyo wafotoresheje, ngo barakujyana ahantu hatazwi rwose, ibintu bikaba bibi cyane. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta zirahamagarira rero imiryango mpuzamahanga ishinzwe gutabara impunzi kugira ngo ibatabare byihutirwa cyane. Abaturage cyangwa se izi mpunzi ziherereye ahangaha zigira ziti turahamagarira HCR n'umuryango mpuzamahanga kuva mu byo barimo bakaza kudutabara kubera yuko ngo ibintu bimeze nabi cyane. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, iki gikorwa cyo gusenya kandi ngo kirakomeje no mu zindi nkambi, cyane cyane mu nkambi ya Nyarugusu aho inzu zo muri zone ebyiri nazo ngo zamaze gusenywa. Ibi bintu urabivuga icyo dukurikiye hano ku Ibendera TV. Iyi ni inkuru ikomeye cyane aho igihugu gisenyera impunzi bakabamenesha mu buryo bubabaje kandi buteye agahinda nk'ubu ngubu. Nge nitwa Umukada, aha ni ku Ibendera TV. Unyemerere tugane ku musozo w'aya makuru, ubwo ibitekerezo byanyu muraza kugenda mubiduha, gusa ni ibintu bitoroshye n'aka na gatoya. Reka rero tuza gusubira mu makuru yacu ataha. Mukomeze kugira umunsi mwiza, mwaye muronke. Abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye mu zindi gahunda mugire gahunda nziza, hanyuma ibindi tubiharire Imana.